Ipis chapter 6 verse 1. Okrarok makan kokthai dawa sebenarnya. Ipis chapter verse number 6 ni ang ekor pernah. Batailaimung makan kokthai dawa sebenarnya. Hambai. Hambai. Ipis chapter 6 verse 1. Okrarok makan kokthai dawa sebenarnya. Ipis ni Okrarok makan kokthai dawa sebenarnya. Alwa kata pemahaman kita telah Hambai khatam. Amen. Hambai. The 3 verse 1 and 2. Sako boho sejak tongo sila sila rono Langmani. Ansela ani Langmani ta pogdi ta mokhe. Nini bukhawa ani dagi ma rokno tonidi. Ahai ke nini umur kolok nugwi tongai. Teibo balai ke hamsanai. Khawok. Mandama.